abafundisi kusuke kwematinqe kutodwa nina navele nangabi fruitful natihlelele nahlahlemehlo kodwa uthi lento is in partnership kufuna sangalijijela livesi asinekaphuma lo nakaphuma lo muntu a receive le livesi athi ufika kulo efike lo mphe ichocolate asinekathi endlule kulo efike kulo amnike lihlabishi uthi lento besiba complete nina nihleti nebuka abafundisi be fruitful sidongana sitosikhumula namuhla angeka ashaye yedwa ngoba nakashayile uthi uyefika kulo lona kendi kuba fruitful wenda kwekuthi leli verse liphume kulo nangabe lona ulitholile nakefika kulo wenda kwekuthi livesi liphume kulo kodwa nasiyiteam in the church utawutha ngevalvesi bese lona ulesi ichocolate athumzelene hawu wena ungisukela manje kunginaka kuyanakanwa la asinakathusi khamke nangu asisendo kulethela ihlabishi utofika ekhaya upheka pheke awu bengide ngidakudla ekhaya lento iteam when sit down namhla sitokhumula sigostonkani ngitothi how to go about occupying le occupy kuthiwa lokuthi occupy until I come ngicela sifunze ku 1 Timothy chapter 4 verse 12 occupy till I come uyathi lovumako ngathi phumile eshashalezeni uthi ngifuna kuba sidonkana lesigejele oho buyaphela busondvo kutawuqhamuka universal church amen ngitowuwonisha nje inkosi lekubekile 1 Timothy chapter 4 kusukela ku verse 12 1 Timothy chapter 4 verse 12 and don't be intimidated by those who are older than you ngicela ufunze lesihloko conduct of God's servants conduct indlela lesithiphatha ngayo ngifuna ukukhuluma ngeconduct ungeke occupy iconduct ngiyona le counter qhubeka and don't be intimidated by those who are older than you simply be there akushiwo ukuthi labadzala ngoba badzala ngeminyaka ngifuna kulikhasa amen angithi ukuthi don't be intimidated by people who are older ngathi ngilabala abadzala qhubeka and don't be intimidated by those who are older than you simply be the example they need to see by being faithful and true in all that you nithi wena divete wethembekile batabe sabasakwenzelele hayi ukuthi utawuthi ngihloniphe lithi nguwe lo sinike message ukuthi mina I'm faithful mina ngehlukile nakathi lithi ngesiswati verse 12 ungavumi ukuthi busha bakho akasho ngokuthi fight uthi show by actions kuthi angifuni kwezeleleka kulobusha bami nabagwadla abantu angigwadla nabahleba ngihleba nabeba ngebi kusho wena you are giving us the information kuthi mina angifuni kuzeleleka kulobusha choose qhubeka Gospel bani sibonelo kulabakholwako be an example lekungijabulisa be an example hayi kumahedeni kithi la khona la ngakutshela why be an example qhubeka ube sibonelo ngekukhuluma okay ngicela ufunze ngale version yesingisi thank you my baby sitawuqhubeka speak the truth and live a life of purity wena utawutenda sibonelo ukuthi ngingimzalwane by living a life le pure awudingi ukuthi uzukhuluma uthi ngigcwele the life will speak on its own ukuthi this is a pure young man hallelujah
lapha kukhulunywa isapha kuba kulempilo uthi la uhamba khona uvese bathi awubona mfundisi kana unakhololo awukwazi wathi umuntu ngumfundi yithi ngile life ngile into lo ivedile kubo base bakubita ngemfundisi kuthiwa ngoba bitwa ngemaKristu it is the way lebebaphila ngayo uKristu is not to say ngiyakholwa show us Kubeka Speak the truth and live a life of purity and authentic uyabo love. okay phila liqiniso khuluma liqiniso liphelile liqiniso sonke sigcwele emanga noma singasho sisibazalwane kuyatiwa kokuthi kodwa uyefika kuzibani indzaba itawugqwala lonke lisonke show us usinzile yini ngoba thina sikubona ngikositathi thina akasinziswa because awukhuluma iqiniso lokuhletila is lies only Kubeka Speak the truth and live a life of purity. be pure oho asiqhubeke lithini la ube sibonelo ngekukhuluma nangesimilo okay nangeluthando ngiyathanda lapho angiseshaka sekubalwa letinto ukuthi be an example ngani ngekhuluma ukukhuluma kwakho uyabona silahleke kakhulu lapho indlela lesitoxic ngayo indlela lesilimatana ngayo ungathi zange sesihlangane naKristu toxic nakahlangana na umuntu ukushijela ngalinye bese uyahamba kahlupheki nembeza wafa katheni avele ethi ihambele where are we here this is a church of the living God akuhlalwa la nihambe nemhlanganweni asukume lokholwako nimvathi ibhaqa akanamsebenzi where are we vele sibakho yini wena Kubeka ube sibonelo ngekukhuluma nangesimilo iba nesimilo siphelile ke similo uhlangana nemzalwane noma kusenkonzweni akanamsebenzi uthi philela sinoma noma kusesitaladini ke sekuwesi lo mnyana uhlangana naye uza kubalekela titawufika esokini very soon we shall all appear uyawukhanza imambani ihlahlemeko njengoba sesicabanga usakhe emajokodo la akwakhiwe the inner man ngoba leli jokodo litawusala la ngikhunjutwe Elisha lekuthiwa kwabekwa emathuneni kwabe sekuthwala insizwa kuthiwa uyangwatshwa ngemistake kwaqhamuka impi basibajijele ekhathi ethuneni bakhanza kunemlilo let's keep the fire wena wedwa keep the fire ngoba ngilomlilo lo tawusinakabonakalisa ugumise mina ngidize ngiyohlangana naye very soon kuyawuphela umdlalo haleluya Kubeka nangeluthando nangekukholwa luthando ke salukhanza thina sine sakhanza abantu labathandzanako lebe bakunaka njoba ngishitito lokuthi ngangitibuta kusikodwa lo makunginakena Nkosi yami hansi luthando the agape la thina bebasinakile banake noma sawufela awa phela thina sikhanzi order la sibuye kuhluphekeni kungana order nema program siwafundzela ekhaya the order of this place yayinyakatana yayikudlunga kasinzi sisu wami ngeta naye anesisu kwasukuma bomake baphethe bo 10 rand base sikhalele emantombazana ladlalwa amadwethe abantu wahlahlemehlo sisu wami wathi how nami bangikhalela wasinza ngaleli lwanga lo mntwana today is a lawyer inemandla kana bengibuthi asiwe nami esontweni nginesisu nje ufuna bangihleke ngathi these people lesiya kubo badranka bambona lo pregnant ngoba ubona abantu nje awukefika emandleni Jesus yofika emandleni akabone ukuthi kuswenkwe ngemswenko losu ini uthi gqokela isinoma kanjani khanya kefikile wanatha bese uyaphuma sewudzakile uyakhaya uyaphuma nakafika ekhaya uthi udrunk
wena bowubuka igqoko ukuthi maye basenkile. What a fashion. Akubukwana la. Ngishito ngathi lela ngibuya khona abe kubuka umthathu. Ngathi ngefika ngakhanza bakubutha phasi labaze bakuthinzisa. Ngathi what a church. Kufike ama foreigners. Afaka into letingekho. Get out! Out! Batophuphisa everything. Labanye sebaze bagaya. Awuyiva. Kodwa very soon tawudzilika tiwasho. Tawudzilika buhlalu. Sitsilita buhlalu. Siyabdzilita buhlalu. Lobu khachiwe ngaphansi. Siyabdzilita siyabdzabula. Sisiniwe ebuthakathi in the church. Hallelujah. Kwakunelithando la. Luthando lakhona wawusina ufele bese kuqhamuka amadosa lamakhulu kwakusethe ama elders and deacons kwakuqhamuka kuseyikomiti isina iqhamuka ikomiti ekhaya kini uma ngale kusukuse emaboleleni bantu labakhulu kangaka ngoba uya udignified umnakana Jesu ubabone benyuka befike bangene emaboleleni befike bathi hayi sesikhona sisikhwini uthi uthawu kwele bathi sitokwendisa iprogram njengoba ufelwe ngumakwakho angikwathi neprogram ukuthi yentwana kodwa emadosa laqotho agcwele lithando laNkulunkulu akanayo ukuthi asikwati ngoba sawukufamily you belong to us base bangafika babute bese bathi bhalo kanje sisi program bayibhala iprogram bakufaka esilumbini lo ongazange songene kimi nawe uthi efika emngcwabe bakutshele ukuthi lokhu kutayindiwa lisondo tawufaka lisondo lo hayi nyalo noma ufelwe nobody cares befike babhala iprogram bangibhalisa iprogram ngathi mina Nkosi yami what a church nase sesifika lapha ngangisibata uphatha liphepha ngisivela ngathi lutho batawufunza liphepha ngababuthi si athi nona lema item I don't know them kodwa iorder of the church yangifaka esilumbini nami ngaba high class so uqhoshe ngoba lisondo likubuthe phasi waba high class awusababuki laba lo munye nele kuthola sikhundla ngishita idolo samsanganisa sikhundla abengakafanele kwesikhundla ngoba sohamba etukwebanga sikuphi la luthando lwalungilolu lwalunga mangalisa lwaluma uyathi thine nakufika sisithini I'm evangelist angenandzaba thina 33 years kusuke kufuta ushada ngiyajabula ukuthi ukhona babe emagongo wathi efika thina angenandzaba kwabita ukuthi simphekelete kwaphuma emadosa elibandla lana gaphe lava athi kuyabonakala ukuthi kufuna phekeletelwe etani ugcwele libito samphekeletela sangena eBake Bridge sathi efika befike bathi ayingena igawuni yabhadalelo ngitshelile intelo ngathi angisontshwala ingozi lingisomisisa ngifika bangitshela bathi kupheselele ingozi ngangena letha swazi woman ngathi mina sihluphekile asikho kubuswazi sithoqela kwendlula neveyili wathi but I'm happy to see you wathi ngeke ngisayibhadalela crossover sakhanza Ismail ayemedaladi emile kungekho umuntu lomsingathile afika bantu beAgape lapha kwaqhamuka babe dithi hamba ngeveni yakhe atheleni babo befika baklini ihall bamba bawuthotha athi ngisho eZimbabwe the care we found waklinelwa pende waklinelwa thayini kwa decorator wangena emshadweni kwakude lwabe tamshadisa but the fathers became her father nyalo uyazibona umuntu yazibona kuyabangani bakhe asingenelansi yazibona sathi kube simshadise kwafuna indvodza womake shonge sasinayo sobabili make shonge si sathi kube simshadise saphinze sabuya ekhaya sahamba emakhangala ngoba kwakuvaliwe kusitawushada akhanze emaswati with the gabela kwavuleka yongini ikhona lento yaJesu sitawukhulula sidongana qhubeka nangekukholwa nangekuba msulwa okay awufunze ngesingisi
Speak the truth and live a life of purity Khona and maliqiniso. authentic love. Awuliqiniso liphelile. Lo seba kangaka nyana. Weba uzunga uyeva kusinembeza wafakathela. Uthi God ngalenye langa kimi la ngumi kusekhona. Nayishona phasi usuthi akusho ukuthi kutabe kuhole. Kukhona la kuyofika tawufika tikhathi la tawushona phasi libandla. Kodwa nalishona phasi ungasidli sono ngoba ngiyawuphindze ngilikhuphule. Nangilikhuphula kutawuye esihogweni laba lesebesaba ukuthi hawu bengadiwa ngingcwele mina ngeke ngitivume wathi batata imixa bona. Therefore fight for purity. Khona lala nikhona emgodini. Khona nakumefuke kahle uthi kodwa noko ngilingiwe. Kodwa Jesu ungivimbile ukuthi ngidle so. Atidliwa tona. Nekweba kwebiwa la. Ngishito ukuthi ngangithole ngebackdoor skirt. Ngathi ngigqokile after some years. Wathi God uyasikhumbula lesikhet. Saphuma ngebackdoor. Ngathi sengikhuluma esonsheni ngetilimi ngehle ungakhuluma ngato kodwa noko emabackdoors asekhaya. Bayabulawa letivi. Nangaba ukwathi bulali noma ungakholwa tiyakhala. Tilingisa kubani? Kusawula. Wathi Jesu, wathi uNkulunkulu sengimalile. Umkhalelela nti, "Yeyi wena udawaliwa. Waliwe usiqhukaqhuku unesikhundla. Ubambe isikhundlana kodwa abalekile kubhlungu kushiwa uNkulunkulu." Qhubeka. Speak the truth and live a life of purity. Live a life of purity. Qhubeka futhi ngeSiswati. Verse 12. Ngivesi bani? 12. 5. Verse 12. 12. Verse Okay. 12. Ungavumi ukuthi busha bakho butheleleke kubantu. Kodwa banesibonelo kulabakholwako. Awubi isibonelo kulabangakholwa. Kubona lapha. Uyathi lokuba sibonelo kulaba. Ngiko nje uthi nangabe wende etiga athi goda expose asasenimbuka benathethwa. Kuthi kufuna kube sibonelo kithi. Noma ungafihla kodwa uvela ku expose. Sihlangane nawe sikubonele. Bese uyabuya kusasa somsulwa wena. Kodwa lona lobhalele live kuthi live a life for purity. Ngalenye ilanga uthi udlalile ngami. Wahlekisa ngami. Qhubeka. Ube sibonelo ngekukhuluma nangesimilo. Ube sibonelo ngekukhuluma. Ngishito ngathi our language is too toxic. Very toxic. Uyathi kufike ama foreigners. Lo munye nje impilo yakhe vele lokuni hedla kunormal. Nibe batheni yambuka nithi kodwa kwendekani kulomuntu. Aqhubeka hedle nalona. Sigcinweni sekubaleka nini ebandleni? Phuma nekuhedlana kwakho la. Ngoba abantwana baNkulunkulu la. Qhubeka. Nangekukholwa, nangekuba msulwa. Funza in English. Live a life of purity and authentic love. Authentic love. Uyathi lo luthando lesalukhanza lolu. Abesinake felwe umuntu kusuka emadodza elibandla boba bebethu labahloniphekile bahambe bayobika thina nje sasifelwa lo munye makahluphekile bese kuphuma emadodza elibandla ayawubika kulo baba ayilo maka. What a love. Befike baqele bathi sitobika kuthi sekufa umntwana. Ahlahle emehlo nalebo bathi sibone kusakudethina ngoba inkulu lenza. Wathi naye angekho ahambile asemakhangaleni wafunza ukuthi there is a church outside umfati wami lengangene kulo unique. Wathi nangiphuma la ngiyale kuleli bandla. Bese ithengisa salvation ngelove. Noma ukakhuluma ilutho loluthando. Balithenge abantu bathi what a woman of love. Hayi what a toxic woman. Sebakubona ngibuye enkonzweni qoke black and white. Babuka bathi file. Qhubeka. Live a life of purity and authentic love as you remain strong in your faith. Remain strong. Asibiyeleni kulamandla. Siqedwe ngibona lokukhuluma nekwenta into letinengi aphela lamandla. Kodwa silanzene emandla asikhulunywe sidona utonkana namhla. Asikhulume. Asikhumule Jesu ngoba nguye lonemandla kusikhumula. Agibele kisi. Nakagibela khona batawusosana. Tawuphela nekuthi kodwa bonjani ngeke babone ngoba tabe babona Jesu agibele edu. Uyezwa zani. Qhubeka. So until I come,
Be diligent in devouring the word of God. Uthi lelinye umbhalo alivame livi. Ngisho itito lokuthi le livi nalihleti la kuwe lithi nalithi hey uyathi inyama ithi ngikhanika ukuthi bese lefika livi lithi awuboshelwa ka ndzawonye nalaba ngakhona. Ube bathawu masimne seniyafuna kuyogana lithi utawugana umuntu lotawufike akubambe alijoka lithi ube bathawu nalibheka le tawugcina kushuphukele yakho inzamo. That's why people are being killed. Ngoba babophelana ejokeni lelingilelini akhanze lo munye ulibhekisa le lo munye ulibhekisa le ukhanze ekhaya ukuthi kuyashisa sigcino lo munye athi ngiziniwe lijoko selwela ngekhama angijube lensamo ngilokhulule. Where are we wena ufuna lapho kubeka? Be faithful in prayer. Funza ngeSwati kubuyele emuva. Verse 13. Tinikele kufunzela abantu umbhalo, ubayale, ubafunzise ngize ngifike. Okay, ungathi akuseyo. Ungivesi bani? 13. Nakekela ukufunda nokuyala nokufundisa ngize ngifike. Uyathi kwekuthi lento lesagqunyiselwa kiyo yona inhle yimbi kodwa iyakwenda ukuthi ube ngumzalwane ngoba kufunza live bese uyaliphila. Akufani nekuhlala nje ubanze ubuye nakusasa ubanze udle live leliqhamuka kulomunye alingeni nangabe la kuwe ikude live. Kufuneka kube nelive. Kumnanzi ukuthi uyangena enkonzweni athi uyalifunza umfundisi ukhanze ukuthi ulifunzile kukhona spark. Novuka kuthi uve kwekuthi hayi lento iyaniketelana. Ayiveli kumunye mina ngiempty. Kodwa nangi empty nakathi uyalikhuluma umfundisi angilivane kuliva ngiphuma ngiyodla tone tami. Asikalidli sagcina sigcwele tona. Qhubeka. Sithini lakho leSwati? Verse 13. Ungasidebese. 14. Verse 14. Ungasivila phela isipho sakho lowasinikwa ngelivi lesiprofeti. Nangu Jesu uthi occupy till I come. Bamba lesipho lo unikwe sona. Uyathi ukuthi awudzingi ukuthi unikwe ngumuntu. Kukhona la uthi vela khona ukuthi na uthi uthulisile uve ukuthi kukhona lento lenyakada ko let's do this. Do it. Ngulesipho. Wasenda wenda lelokushoko uyakhululeka uve wehlela uthi awungaphumula uve nagoda kwehlela. Ngoba usebenzise sipho ke sikwenta ungangcwatshwa ngumuntu noma ngakuthatha umuntu avulela omkhulu Jesu ngithini avulela omkhulu umkhosi akuthi le bese uyambonya sipho sithi come out basibabuka bakhanze sipho sikugijimisa sipho sithi wake up nothing is going to bury you as long as mina ngila ngekhathi sipho ungamgcwaba umuntu lone sipho ngoba utawuvumbuka tawusumgcwabela umbona sala Jesus akangcwabeki awungive umuntu lone sipho akangcwabeki futhi sangaba nesipho sakhe asanganyamalala kusale la kufuthi kuoperate lesakhe sipho kube emptiness nibe baseniyacalata kude lothandaza nibe senishaya isifuba nasasala kahle kodwa it's a gift you need me. Ngoba Jesu akananzondo. Ngithi lesinenzondo. Qhubeka. Ungasivile phela isipho sakho lowasinikwa. Ungasivile phela. Sinakile. Kuthiwa sende njani? Ngifuna listen lesingezi. Don't minimize the powerful gift that operates in your life. For it was imparted to you. Ayisiyo yakho. Ungayibambi le gift. It is not yours, ivela from above. Ukunikela ipurpose. Kuthi kutawufika ikhasi lakho utangcwabeka khona itakumefula le. Bakubona vethe inhloko basikwendeni ivethe sipho sa. Basibangcwaba phinze bakhanze sowuvumbuye ngala. Sipho sami sesingivusile. Sipho siyamangalisa. Sipho sicela inzondo. Athi ngibele umuntu afike Jesu athi njengoba ugula ngikhwini lokufuthi efika kubeka etanda utophila. Amangala athi nginenzondo nalo muntu nginenzondo mina naye. Athi utawuhlala kunje ungaphili.
ngoba kude lo myelo nalesipho senta sibe ne-fellowship lomunye kulomunye uthi na uhleli uthi uyagula zibani uthi siyajabula bese sipho sisi hamba uyomthandazela uthi ha kuphela inzondo uthi sisi hamba uyomthandazela msuhlekisa kumele wena ukuthi uyomthandazela uthi uyambona uve kunyuka ivo la kuphela nemidlalo ugijima ufike ukuthi unjani wesaba kumthandazela ngoba sithaphela umende unjani kusiyami uyathi ngikhutshukelwa ukakhutshukelwa utshelwe ngigodwa wathamba yomvusa fika ukhuluma iqiniso uthi kuthitwa ngite ngidokuvusa qhubeka. For it was imparted to you by the laying on of hands of the elders. Lokunye bakubeka etandla lokunye kwehliswe ngigodi. Ufunze ngeSiswati. Ungasivilapheli sipho sakho lowasinikwa ngelivi. uNkulunkulu ukefika wasinikwa lowasinikwa ngelivi lesiprofetho. Uyathi kude njengoba soccupy thila ikhamba kude lode lutho. Kude longemva kwekuthi uyathi ngiyalimana nangibona nayimbali. Ngathi lembali imekabi kusho ukuthi ngilento loniko yona ukuthi take care. Lo munye pheke kuyibuka lembali kuthiwa asasengiyicheck kanti khona leso kufakwe la imbalini sekuto affect inkonzo pheke kuyibamba bamba uthi tegodi awuyithathe uyithinsitha ngaphandle. Hallelujah. Funza Lowasinikwa ngelivi lesiprofetho ngesikhathi baholi belibandla babeka tandla etikwakho. Khuthala kakhulu kuloko khona batowubona kuqhubekela kwakho embili. kuya akubonakala ukuthi awula kodwa sowuhamba hamba. Ungahlala esontweni. Azamangala umfundisi abe bathi ushintshe emavesi. Hayi ngihleti khona la. Kodwa endani khuthala. Sitothi ya lapha occupy ngekukhuthala yebo kukho uyabona thine besikhuthele njengoba ngishito ukuthi besigijima tinkonzo kodwa ke kuthi nakufika iage besiyasho isawusakhona igijima kodwa ngigijimile ngoba khona into lofika esigabeni la ungasakhona ukudela kodwa uthi na uhleti uthi noko ngigijimile nalapha ngagijima ngihose amandla besavuka awungive qhubeka. Verse 16. Utichaphele wena nekufundisa kwakho. Ungesuki kuko. Kubuhlungu ukuthi umuntu afundzise abe very good. Alishumayele livi ende konke kodwa bese tento tifaka lokuthi sihlandana. Hlandana konke lokho ngoba it is the lifestyle lesho ukuthi akusika kaphili lokule kakhuluma. Yathi ba sesibanenge angisiyashumayela. Kufuneka ivumelane le lifestyle nalokushumayela. Hallelujah. Qhubeka. Utichaphele wena nekufundisa kwakho. Ungesuki kuko. Ngobe ngekwenta njalo utawube utisinzisa wena kanye nalabakuvako. Laba kuvile bakholwa ukuthi ngempela umzalwane mbamba lekakhulumile kongikho. Ngicela sibuke ama-aims ukuthi athi ungavumi ukuthi ubutheleleke because of what reasons. Asibuke la ku verse chapter 3 khona lapho verse 14 sofika ku 16 cela ungifundzele ngesingisi sakho sa umgomo walencwadi. That is the aim of this book. I'm writing all this with the expectation of seeing you soon. Uthi ngitawufika kuwe masinya lokho ngikubhala expecting ukuthi ngitawufika kuwe ngoba khona into edinga ukuthi ngifike kuwe manje ngikhashane nawe ngiko ngithi diqaphele wena nento leyikhulumile ngiko ngithi bungezelele kubusha bakho usithi izathu ngitawufika lapho kuwe kuta kwami kuwe ukuthi ngifuna ku deliver message yekuthi lethini sen. But if I am delayed in coming, you'll already have these instructions on how to conduct the affairs of the Church of the Living God. Uyathi ama-affairs aka-conductwa sinoma kanjani na ungene nangabe uyiziyona into ufaka buziyona awungive kuyafundziswa ukuthi in this church siphila kanje sihamba kanje kugcwele ama-foreigners la ngenene kwawo akhikha loku right ngiko sisangene manje
nangabe uyefika uthethe iministry kutofaka iministry lenye nale ministry ayisiyakhe uhambe nje wawuthekela ngoba bede lutho so ubonile kusawubadla sidlo la basidla kanje so uyabuya hamba nidle sidle ekhaya asikwendi la foreigner kubeka. But if I'm delayed in coming, you'll already have these instructions on how to conduct the affairs of the church of the living God. Unendlela econduct ema sasimangele thina yes kulenye indzawo kufika indvodza siyayibukisisa sithi nabe yakuphi le ndvodza saying ash asiyathi nokuyathi sekuyaqala kuyashunyayelwa livesi liyakapa nayo indvodza seyihamba yawumukela Jesu hawu kepha bongasha njani baba fike ama-foreigners anikana tigigi iyafundziswa i-order of the church akumane kuniketwe nobani salubamba mngamkude bantu where are we here sikuphi la bathi lababuka ngoba sifile lelo ubona umuntu adidizela ngoba kathi nalokho futendene bahle bamkhwaza bathi hey mani lapha yini le qhubeka. His very household and the supporting pillar and firm foundation of the truth. Uthi lenzawo it is a what? His household. This household lekhaleli linjani And the supporting pillar. linephila lesupporta lelikhaya mhlambe lamanye kulamakhaya ahamba ukopa khona alikho leliphila kukhona umuntu okhondwako but here there is a pillar lot of support funds And firm foundation of the truth. kune foundation ayinyakati ibinzili sethu noma ngabe libandla lishona phasi imile yona uthi angishoni phasi noma lenyuka imile yona uselo ngilamini ngoba yinhlintho lengajiki qhubeka. Verse 16. For the mystery of righteousness is beyond all question. Ngoba lenzaba yebungcwele yendlulani Is beyond all question. I'm confused. Why are we so confused as sons of God? Uma umekiyo yona, it doesn't confuse you. Why are we confused? Kungenele kungasiko kwanyakatisa foundation. We can never be confused. Now umeka unsika lengijesu. You can never. Ngoba Jesu akajiki. Nguyitolo nguye namuhla nguye phakathi. Qhubeka. He was revealed as a human being. Wavela angumuntu. Njengoba wefika angumuntu. Kodwa manje qhubeka. And as our great high priest in the Umpriest spirit. wethu lomkhulu masishanta uvela. As a great high priest. Qhubeka. Khona lephatha ngifuna. Angels gazed upon him as a man, and the glorious message of his kingly ruleship. Ukhona lephathi lengifuna ukuthi why kuthiwe yiba sibonelo kulaba labakholwako ngifuna ukuchaza lokho kukhona lephathi ithi why ube kuthiwa yiba sibonelo ubona la labanye bakhanzile labanye wafika esontweni wahlala nabo kuthiwa kodwa don't copy their style. Be an example ngoba labanye abekho kuyo lento utawucopy into le wrong. Kuthiwa be example hamba ngekuthi ngithi hambela ngedwa nalo Jesu wami ngifuna kuva kuye ukuthi uthangibhekephi ngoba labanye abahamba yona kodwa bamemukele sebawile bala ikhathi esontweni phuma kubantu don't copy their style hamba ngesitayela samoyingcwele. We've been given this book to direct us where to go. Nalishona langa yakutshela ithi ngene endlini naliphuma isongaphuma kenyana la uyabona lenzaba ekhona ayisiyo yemajority ayisiyo abantu abaningi ukuthi siyahamba sigroup sesihamba siyethabantu sambeni ehambi ngelibulo ngaye ethabantu nibuye nikhulume ngebantu naze naba nehlakala ifuna wena wedwa uthi nqumele kuthi I want to be an example.
leye bungani lele gcwele kulezi ayisiyo yekuthi stand alone uthi uthite wena angibe sibonelo ngiphe amandla kuba sibonelo kufuna ufundise labanye laba la eceleni kwakho kusiyini ikholo. That is what Christianity is. Hayi kukopa lokukhanzile wangabafundiswa kopa kwabo sovele utifele khohlwa ngoba abangani bakho batakutshela bathi yakela lokho sesiniwe sine kunikela uyekela sesiniwe sine kuyekela kodwa nangabe wena kukhona into lwayithola uyathi ukuthi kunensika la ingibukile kune foundation lenganyakati hamba ngendlela ukuthi noma ngifuna abantu babone Jesu lakini nyalo kufuneka sidonkana sikhulule ukubonakala Jesu. Uma ngaba kabonakali Jesu asiyekeleni ukukholwa sivele sithi bhekele esogwele ngoba nyalo uhamba imajority ngala ngala lo munye umvene ukukhuluma wawa akakhulwa lo mzalwane phuma ube example ngezwi nangenkamba uphume kubantu phumani kubantu bangani bakho lisinali ingakashoni ilanga siyabashayela re siyabuya lapho inkosi sisondweni kuyadlalwa la be an example ubona la bakholwako hayi labangakholwa uyathi baphelile abantu abasibonelo bengikhuluma ngemfundisi wami lo mfundisi wami wafika wangifaka into wangikhombisa kwekuthi in the house of God kunemandla libandla lasukuma leyo malathi lisukume kimi kwathandaza MJ babehle kangula ngifile ngiva ukuthi ngiyafa mdayini ngoba le convention ngilingiwe manje base bodokotela hayi kufuneka uyo-admit ngamangala ngathi sengiyo-admitwa befika bathi inhlitiyo isemandini ivuvukile ngathi wathi umuntu yana enkonzweni namhla ngathi kuyefika enkonzweni kwathiwa kuthandazwe bathi thandaza MJ wathi nekathandazwa wathi akaphile queen ngeva ukuthi ngoba linemandla libandla kwathi noma ngiva ukuthi imtimba nanyalo senginathe amaphilisi ebuhlungu kwathi noma ngiva kodwa ngeva ukuthi lizi lo wento umsebenzi uyawenza umsebenzi izwi lakhe nangaba ulikholwa simhlabelele liyawenza umsebenzi izwi lakhe izwi lakhe liyawenza umsebenzi izwi lakhe liyawenza umsebenzi alibuye muva ona liyawenza umsebenzi ona alibuye muva liyawenza umsebenzi azengikutsheleke sendela lo faith ukuthi athi ukuthi lithi lingaphuma bese uyaligadza umnikati ukuthi liyawenda noma unani noma unasifosini noma ugijelwe yini come forward kuthiwa lapha nasengiphume sebathite inhlitiyo isemandini ivuvukile nami ngiyeva ukuthi ngiyafa la ngisilele ukuthi hwi ngiyeva ukuthi hayibo ngisekufela wafika umsombuluko kanti ngibuya ebandleni emandleni ngoba linemandla libandla so uthandazile MJ wafika wathi be healed wasaphaka onke emadimoni ngathi ngifike endlini athi emadimoni angeke uphile besihlezile ngawo ngaba angibamba la ngempile angibamba la ngemuva ngeva ukuthi ngafoma ngaba manje ngarola phansi kehle embhedeni ngeva ukuthi I'm dying ngathi kodwa ngemivimbo ya ngemivimbo ngiphilile thandazile MJ moyingcwele ebandleni lakho lolihloniphako ngoba lingumtimba wakho ngarola
wathi nakushaya bo4 nevindwe leswini ithi gadla aniphuma lidimo ngamangala ngathi kwangikhani ngilala ngithola buthongo ngasi nabafika abantu abami bathi ngathi mina cishe ngafe ebusuku asasambeni phela ngisikuthitwe inhlitiyo yasemandini sasasambe siye kumnisi siyochecka specialist senhlitiyo nasifika kumnisi wefika mnisi sifika ku Tuesday kanti siwana ngabonda lipoise uyalithola after some months wathi mnisi Thursday yena lo ayitolo ngidawuta Friday la ngisho god nangifika kumnisi labanye badelezile kodwa sowunike mina lipoise le point la 9:30 imagine sengendlulela abalaba ngemuva ngifike ngangena waqilonga nami ngibheka inhlitiyo lesemandini levuvukile nami ngeva ukuthi kuvuvukile la a check asinakaqedza kuchecka athi the heart is so clean athi there is no water yawenda wena kholwa ebandleni usukume nabathi uphethwe yini uye ngempili akubeke noma uyamedzelela umfundisi kholwa lelivi kholwa labanye sigula nje we look down upon dingceke kholwa lento umsebenzi sitele ukuthi litokhulula sidonka lofuna ukukhululwa kade ngempili ngitambeka tandla dingceke ngoba utokhulula sidonka utokhulula naseguleni lo nako ungikhululile mina kuhle ukukhuluma mina leka ngikhulula idolo yebo alibuyeli emuva yona uyakholwa yini na ukholwa wakhama pride ngoba liyawenda litowenda tiga namuhla litowuveta lamandla emfundisi wami le abethi kutowutestwe manje bani awathi wena lamandla lento abantu baconceive kuswa bade sinye awathi sitokhombisa namkha kusakho liyawenda umsebenzi kholwa livi noma imeka yakho seyithetha how many years kodwa liyawenda umsebenzi alibuyele emuva buyani bafundisi bami ngempilo thabela alibuyeli inawenza gumsebe alibuyeli Thank you, Jesus. Ukhona uNkulunkulu wasezulwini emkhathisini wethu. Mangabe uyagula ungasali lapho phasi. Gijima ute ngaphambili. There is healing grace yasezulwini. Hlabelela sisi bafundisi siyacela bethe ngaphambili. Bababeke tandla. In the name of Jesus. Believe. Believe. Jesus is in our midst. Jesus is in our midst. The Ancient of Days. Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Spirit of the living God.